likaJesu. Yeah. Noma kumakhathale ngaphandle but kuwomla ngekhathi. So yabona nje man. Akushayi lo. Funanzi amen. Avakale nalo amen. Avakale futhi amen wemlokolo wako nemlohubile. Emathi mlohubile. Khona laba hubako. Neke ngiyavamana ukudibana nabo. Fonesi. Wabathe. Fonesi ke lo. Nala sandla ngithi yabona kulamalanga sijika ngala sandla. Usiyajika la ngithi ngijika lapha esandla lapha. Fonesi. Yamazwi amen wemlohubile ke lo. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Umuntu akadlulise kubonga bangcwele angikuthathi lula lokho. Sike sabhala kule ku leadership manje ku leadership kangena wonke umuntu. Sabonga nje lokuthi asikhulumele iqiniso kulukhulu esondweni lambabane kulamalanga. But you people are amazing. Here you are. Angithi niyabona ukuthi sime kuphi nje ngelisonto. Kulukhulu kona ndawo utawuqhamuka le. Uke ume lapha ume. Kuze kube ngona uqhamuka ngala manje kube lijika nje. But bazalwane, thank you so much. You know, this is amazing and thank you so much. Hallelujah. Lo kukhomba lizinga thide ekutimiseleni kubasenkonzweni. Something we really appreciate. Ngoba kunema levels lapha ekukhuleni nje ba bebasho nalabanye. So nje lokuthi hlupha nje ukuthi hey nalapha sebavalile nalapha sebavalile. Kodwa nje uthi awu esondweni wona ngiyawufika. So moya lomuhle lo bazalwane. Hallelujah. Kulamalanga besikhuluma manini. Besikhuluma ngenzaba ye manifestation ye glory yaNkulunkulu. Uthi uma uNkulunkulu afika esimeni bazalwane noma naNkulunkulu simthandaza uyatibonakalisa. Ngiyafisa lokuthi isingene lento lesikhuluma ngayo. Praise the Lord. Bazalwane sayibamba lento yasingena futhi. I'm telling you. Utawumangala, your life will be different. Nakunento lengitsinako lengivama ukukhuluma ngayo. Ngilokuphila ungathi wena phila emseni waSathane. Awuphili wena emseni waSathane. Uphila emseni waNkulunkulu. Na umusa ke waNkulunkulu bazalwane, kude simo leswehlulako. Niyangiva bazalwane. Ngifuna kusho lokho nje, I'm going to be brief. Nyalo anginawulandzela nemanye no time nyalo. Ngithe ngawalandzela ekseni ngakhanza ungathi si stiff. Abathe. Ngoba ngithi ngishumala ngibe ngiassessa. Assessa wena ngiassesse mina. Manje ngivile ngibaba sese ngivu ngathi si stiff nje. Ngathi labazwana lenginabo lebe nginabe ekseni ngibolekiwe akusibola bala khaya. Praise the Lord. So funa ihlambuluke. Ngifuna kuvakalisa lenza bathi umusa abazalwane. Hey funa ukugqeba emntwana sekhaya. Awunawuhlala uwabile uphila phase emsa. Angasho mina sinaso ukholwethu ngingathi onke tawuhamba. Ngithi kodwa wena tawuhlambuluka. Utawuhlambuluka sitha sikhona. Kushivesi abazalwane. Lithi wena wendlala litafula phambi kwami embi kwetitha. Asiphumeleli ngoba Sathane hambile abazalwane. Hahanda labasika labaya. Asiphumeleli ngoba Sathane akekho. Siphumelela ngoba uNkulunkulu ngakithi.
Ngoba lo longakithi mkhulu kunalo seveni. Oh, amen. Ungacabangi wena ufuna Sathane ahambe, akayindzawo Sathane. Kodwa kufuna wena ngegrace yasimakathi uphumelele akhona abuka. Ngoba ngendlala tafula uNkulunkulu. Hebazalwane. David wangena emgodini. Abe ngiloko aqoshwa ngiSawuli. Wathi angena kulomnye umgodi kwaSawuli kwahamba kwenze kwamkhanza. Nelibutho lakhe lonke Sawuli. Wahlala David. Ahambe emalanga. Yakarabha indlala. Wathi uNkulunkulu kuDavid, David, come out. Hallelujah. David, come out. Wathi David uNkulunkulu. Oh. Awukeva imthi Sawuli awula ngetulo. La lapha ufuna ngihambe khona. Ngabe sokuthi ngife namuhla. Wathi hey, ngithe mnenda njani manje na? David ngoba bekwindodza le yayimlalela uNkulunkulu, yaphuma. Yasina satha uphumela ngetulo, iphumele ngaphandle. uNkulunkulu walethi breeze. Uthule enkonzweni. Walethi breeze simakathe. Umoya wathi nje kwabiya buthongo la ngabathi Sawula. Wathi nja nembi yakhe. Wanyenya David wathi nalithuba lami lekubaleka. Baphuma bonke wathi nathi uyabaleka wathi uNkulunkulu uyapi? Ngoba bososemgodini uhlethe ungadli. Naku kudla. It's time to feast. Wadla David kudla. Sitha sila. Kwehle ibreeze hayabasika labaya. Kwehle ibreeze lematima. Yamkhava. Kungako ke David nakaphuma lapho bamba ligitari. Jehova ngumalusi wami. Angikuswela. Uyangilalisa emandleleni laluhlada. Uyangisa nasemandini ekuphumula. We uyavuselela umphefumulo wami. Hlumelelisa umphefumulo wami simakathe. Hayayayaya. Walibamba ligitari David. Wathi noma ngihambe esigodini selithundile kufa. Anginakwesaba lokubi ngoba wena simakathe unami. Kwende njani David? Ngumbonile simakathe akulondolota sitha sikhona. Watsinza ligatali. Hlalela uNkulunkulu wena. Kungakho asho lamagama. Uthi uyaqoba likhanza lami nemafutha. Ngitshelile nganyelanga. Ngathi moyingelo ngembulelele nenzaba ukuthi noma ngabe ngiyaloya kuhle ukutawuhlala enhloko yami. Ngoba konke lokuhlala kwenhloko yami kuyashelela. Ngoba simakathe ukhava inhloko yami ngemafutha. Kuhle lokutawuhlala. Hayi ukuthi kuhle lokutawukuta. Utawukuta 100 times but utawushelela. Bambake. Uthi nathi uyalisayina leli hubo lesahluko nje. Indlela lebadivide ngalo lesahluko. Ngathi uyasayina David. Uthi for that reason. Surely goodness and mercy. Aye. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Angitingela inhlanhla mina. Inhlanhla itingela mina. Angitingela inhlanhla mina. Inhlanhla ingimanshingelane wami. Ha! Akukusebentele kukholwa. Ngaphela nquma ngathi umsobho enyama ngekhathi. Ongena malanga. Oh amen. Umsophela nqoma ebazalwane. Banga kule babukela iprogram yangelesini. Swazi channel Swazi. Bangishayela ukuthi angifeatureishe through Zoom. Uthi ke sibusise nasuka la
suke ngoze hey what if tafikele bozumba baheme yini singangena kanti so nika labalithuba bangibude ebeheke nangifika lapha bangibude lokule ngangiyele ngiphendula I'm guessing, I may not be sure. I may have spoken above him, lebekang interview. Kan sina PRO wemaphoyisa ahlapha sisangala. So ngibuthi imbuto lefani. Kuthi nje sangashadanga. You know. Phela hayi live. Ngeva fika ukuthuthela. Wasinafika lokuthuthela ngase yakhumbula ukuthi phela live. Ngamphendula. And ngaba precise la kumphenduleni kwami. Wasuyahaya. Bamba le. Oyathi usinase ngimphendula kwangathi ngiphethe sagila. Nakathi uthi vala umbuzo lo ngathi ngithi ngqi. Faka lokwa ngqi. Wathi nakathi ufuna confuse nalo PRO ngamelelela lo PRO. Wase uthi ufuna ngiyokuresearchela wena. Ufuna ngiyoresearcha ngoba baba khuluma live phela. Ufuna ngiyoresearcha ngoba Mbabathe uyanguthula. Mbabathe ngibambala uyanguthula. Mbabathe uyangilengisa. Yabazalwane. Let grace. This thing called grace. Hey. Ikona ngoma le la manje la ina kahle. But ikona le ngoma le la phefumule. Ukuthula nkonzo. Ukuthula mkholwa. Ukuthula bazalwane. Nalo sibukele ongadala ukuthi amen mtsinze naye akwazi ukuthi amen hallelujah intombi eMauritius ubuyile endongo sukuma thola umgozo be Siyabonga simelane sohamba abe Mauritius. Uyayidlalela le grace wena. Uyadlala wena. Siyabonga. Lona ubuyitolo. Liviki lonke naye ubuyitolo ke lona. Bengitshela lapha test day. She did something Engwane Park. Bese ubusisa indlu yakhe kuleya Friday lo. Wathi kulomthengiso waleli wakhanzi le uma million. Wathi angeke kwente lutho. Angiyekele. Nase kufika isikhathi saNkulunkulu. Lo mnikati bese kadingela yena. Senguye lo sendi offer. Sefika abazolonza lijalihle ngaka ungakhala etinye mastindlu kanti kunendlu kune7 squatter ungaphinza wakhe letinye etindlu lesayisa lijalide lalela eMbabane Alliance asishumayeli lokho sishumayela impilo le straight yaNkulunkulu but guess what timvuthuluka banhlihla abantu timvuthuluka la ngithi ubuya khona kitolo nyalo kune Hagar Institute very good organization utrainer nge-leadership mnenganga 1990 so ngaqabanga 1990 nyalo nakuhlangana umhlangano kaSadak she's one of the lecturers
Oh, amen. Oh, ngizangiva bazalwane. Msubulawo ngemakhada umlilo la. Praise the Lord. Msubulawo ngemakhada. Mina ngifuna ukukholwa bazalwane kusisebenzele. Lalela. Kwala noma ngabe awukaphili emtimbeni. Sinesithandazelo uphile. Kodwa noma ungakaphili, kodwa le grace ayidlale emtingo. Uhambe kwala manyeva. Ungahlatshwa. Ungangitshela ukuthi woniphila ngalomjovo. Baningi labajovako balapha phasi. Baningi labadle maphilisi njengawo balapha phasi. Sola ni catch le ngoma. In your presence, in your presence, Lord, I want to be. Jesus. Oh, hallelujah. Zenzo 12, verse 1. That's it. Microphone.
Nsinga. Sengilokuthi nje. Simo sesisangiqhubeka ngenxa yesikhathi. Funza verse 1. Imisebenzi yabaPostoli 12 verse 1. na 2. Ngalesikhathi Herodi inkosi waqala kutingela nekuhlupha emalunga elibandla. Wabulala Jakobe umnakabo Johane ngenkemba. Amen. Verse 2. Nguye Okay. baba. Okay. Amen. Praise the Lord. Nasikhuluma ngekubonakala kwenkazimulo. Libandla lidinga ukunderstand abazalwane ukuthi uNkulunkulu lakativeta akaveli njengesivakashi. Nakavela uNkulunkulu esimeni uvela ngenhloso. Uvela ayawenda umsebenzi lothite. Kulesi sikhathi asiwathole ama breakthroughs. Not ngoba lizulu liwagodlile. But ukhanza ukuthi thine asikelungele kwemukela. Kulesi sikhathi lokusenta semukele kwetayela timo. Bakhona nje namanje njoba ngikhuluma. Banetimo sebatetayele. Sebanetinto tabo. Banebuhlungu babo. Banekugula kwabo. Awukuthule enkonzweni. Banebuthakathaka babo. Batitshelile ukuthi lokhu kugula kwami noma kufa kwami. Ngosho namuhla. Kude kugula kwakho. Kude inkinga yakho. Kude inhlupheko yakho. Inhlupheko lobhekene nayo uhlasela kwesitha empilweni yakho. Never get to a point where you accept it. Akunenzaba ukuthi uthandazele ka 20. Don't give up on God. Kuthule ngonzweni. Don't give up on God. Shitoka nenga lapha ngathi noma ngabe uthandazele ka 20 lalela lisondo leli liyajika. Nalijika lesondo lenda nje. Namhla likemala kakho. Uyasuba. Kusasa likemala kakho. Uyasuba. Encwadini yaMateyu 5. Lithi iBhayibheli wefika Jesu wakhanda indoda. Lebe yihohobele for 38 years. Lalela. Nakayibuta Jesu ukuthi uyafuna kuphila na? Ithi le ndoda njalo nakutanyatiswa leliqhibi. Kukhona lo ngenawo. Ngamanye amagama belitanyatiswa for 38 years. Nalitanyatiswa for 38 years. Bakhona lebe baphila. Nethu kwangakefika ilikemala kakhe. Yasiyefika indodana yemuntu. Nayifika le ndodana yemuntu. Nayithi yambuda uthi kude lo ngijikijele khathi. Nayitanyataniswa leliqhibi. Ingelosi ngamanye amagama iyehla. Hayi ukuthi ingelosi beyingehla. Ngoba lesi sikhathi sinesiba quick akekho uNkulunkulu. Abekhona uNkulunkulu. Beyehla ingelosi. Beyilitamatamisa liqhibi. Baphila abantu bahamba. Mhlambe bebathi inkulungwane ngathi. Bahamba baphungwa, bahamba baphungwa, bahamba. Kodwa after 38 years. Ngomwaqabanga selihluphekene wakhona uNkulunkulu akabona. In a predicament, God is there and God sees. Uyabona uNkulunkulu. Mahasi kalabashata. Uyabona uNkulunkulu. Akunenzaba sihlupheke isikhathi esinganani. Akunenzaba ukhala isikhathi esingakanani. Ungaqabanga sekukhaleni kwakho uNkulunkulu akaboni.
Uyabona uNkulunkulu. Kungako he was thrown to this situation. Wasinake fika ibuta lendoda yathi kude ngamanye amagama ngiyafuna lokuphila. Mana ngidzinga umuntu ongangiqhilitele emantini. Ngoba Jesu sekufike naqobo lwakhe. Kwabithi protocol yephuke ngalelo langa. Kwabitha kusikuyongena emantini ungasabi iroute yakhe ngoba ya manifesta iglory iprotocol yephuka. Awuhambi normal route. Wathi Jesu satha hlaka lakho. Kwabitha ngasamele ngene emantini. So ngasekufika umnikahlo ohlala thuma ingilosi. Kuthi lo namhla ngiyam exempta. Akaye emantini. Satha hlaka lakho hamba. Wathatha hlaka lakhe wahamba. Bambuta bososaziwayo. Kwente njani indoda? Yathi lo longiphilisa ngithathe lihlaka ngihamba. Ngibani angimathi. Wathi kubambone adibane naye nokuqhubeka naleli verse lisiwe fike kuwe wathi yekela kona manje ngoba liqiniso bazona letinye tifo tiqhamuka ngekona ngendeka kone wena ngendeka kone whatever likhona makhona but sin is involved. Lisike lapha iBhayibheli na ufunza chapter 10 na chapter 11 ku chapter 10 sibona uNkulunkulu welula tandla uricha betive nakaricha betive bayaphenduka na ungakhumbula ukuthi engasekugcineni kwa chapter 10 bathi baliva baphinde baqwala ngamoya ingcwele bakhuluma ngeclean ku chapter 11 Peter uyaqhaza ukuthi uNkulunkulu utelule kangakanani intandla watelula njani intandla finyelela kubetive kwanzisa umusa wakhe lithi ke iBhayibheli ngaleso sikhathi Herodi walonja i-campaign yokubopha labakholwakho. Lo sihleti la sitha siyaplana. Lo sihleti la sitha siyakanekisa. Kukwendela wena, kukwendisa tindo. Leta kwenza uboshiwe bamba. Na uboshwa tandla letinyawo, kuboshwa tinyawo, kusho ukuthi you are stagnant, you are not moving. Now boshwa tandla kusho ukuthi you are not productive. Banga kulamkhathini wethu. Labanye basebenza iminyaka lemine. They cannot show anything. Lalela, kwasathana kubophenza wanathiti. Labanye kubabophe kuma finances. Labanye kubabophe emakhaya. Labanye kubabophe emsebenzini. Yasebenza uyahola but mala uyibona. Lesi sikhathi ngike ngaphose ngaba nelaka phinze ngathi ekhuthe. Bengisukela bo headmaster mina. But obole kumali. Headmaster. Ngike nganibuta nganyela ngathi ngibukeka nginemali. Awuqaba ngisukela headmaster, the whole headmaster. Obole kumali yemfundisi. Amen. Ubophekile. Somewhere, somehow, you are bound. Listen to the Herod wahamba bopha labakholwa. Wangagcini ngekubabopha labanye wababulala. Ngoba khumbula. Lisela alithi ngaphandle kuthi into weba libulale ubhisi. That's what the devil does. Amen. He arrested Bambag. Listen to the Bible, verse number 3. When he saw that this pleased. When he saw that this pleased the Jews, he proceeded. Amayamakama. Kwamkhaza. Weva kuthi ngathi majuda amshayela tandla. Athi well done. Nabakushayela tandla ke you want to do even more. That's what this guy did.
sabona semajuda ajabula waqhubeka lisike liBhayibheli wasibopha Peter naye wamthatha wamjikijela ejele aqonze ukuthi emva komkhosi utamthatha ambeke eshashalazini. Ngiyakuthanda lokho libandla abazalwane. Hawu amen. Ngoba sitha nasikubamba sifuna kwenda silo sengubo. Ngiko nje mina ngingaku-advise wena leso ukhola ungaqala uhlubuka. Utaba wes. Noma ngabe udibene nembulu khulu obungakanani, come let us talk and see how we can phunyuka from there. Ngoba wayekela sitha sakubamba sathi ngqi utaba ilihlekisa. Ngoba kwaSathane ungathi kutawunana onke lamalanga. Lokho wathi kuthatha ibreak emsebenzini wakhe. Takunyuka ebehek. Nisekhona makholo. Lisike liBhayibheli nakabona. Hey bazalwane. Sitha singalayekisa munye umuntu. Siva sijabula sikitateka sifuna kwenda lokunye. Mbabane alliance ngathi ngavuka amadodana namafati. Labathasi enough is enough. Safa kubhuqabhuqa kunasifo nasi. Safa kubhuqabhuqa kunangumkhuba nango. Safa kubhuqabhuqa ngamakhala ahliphikako. Safa kubhuqabhuqa ngamakhala whatever it is. Oh, mzangiva makhona. Yes. Kula malanga ngilishe ama cases la khaya and uNkulunkulu bengitshela umngami I think nalomunye each time when there's something now when I feel I get angry and I know something khona lo ngahambi kahle ngoba nina nginathi nana makhola nibantu labanje labanye benisikhonda nani nithi ningadibana netingqake ningenti for prayer at least nihambe nofuna tinyanga bahamba labantu lalela awathi kusala uyakhona kutawombe kumanifest letinto la kukuqebe kuthi wena bosobuye enyangeni unestombi nyasathi stombi unestombi kuneshwana nje lonayo lekhaya kakho noma ekhakini yokuqinisa nekusimisa lalela kutakuhlaza kuthi kuhlazile qedwe ngatholi lutho sitha sajabula Sathane wajabula wababamba hey lathi kube abophe Peter lathi libandla enough is enough. We are not going to stand it this nonsense kwasho bantu. Amen. Verse number 5. Ngako-ke Petro walondvolotwa ejele kodwa libandla belithandaza limncusela kuNkulunkulu. Libandla abazalwane wathi kube aboshwe Petru laselenda njani manje na? Lapha lesilumbi so Peter was kept in prison. But the church was earnestly praying to God for him. That word earnestly is an important word. Ebazalwane, asambeni silenze amandla ethu kusimakathi. Kusasa nje kunemthandazo. Ekuseni nga6 nanga 1 nanga 6 enzamba. Ungakayi emsebenzini wedlule emthandazweni. Lo 30 minutes ngeke eye. But now ungayi emsebenzini, yini singake sesibhubhushe nje. Sigiqike la. Hawu amen. Sibhubhushe la, sithandaze. Sithandaze. Kulesi sikhathi nangelesihlanu kunemlindelo emthandazo ngisho njalo. Liqiniso ngeke uthandaze from 8 to 8. Utase udoza. Uthi now udoza uvule iBhayibheli phones. Mhlambe uve ukuthi kuyakwehlula ubuze 3 minutes. Angithi sukubonke. Oh, phela mina mireli.
uvuke ukhanza ufarish ngoba la emthandazweni kufanana nemasoja awushayi from 8 to 8 ushaye ubuke ukuthi ushaya khona uhle uphinze uma kuthi okay nyalo kangidoma ngala phinze nakhona ugalele dla lapha sekukhulunywa ngecorporate worship. Hawu amen. Nasikhuluma ngecorporate worship sikhulumelani ngayo ngoba kunawe kunemndeni wakho kunelibandla lalela lokuthi sikhulume ngecorporate worship ngithithe kulaba sekuseni la empini yakamoya kunema levels kunema ranks. Buya lapha happy Uyala. Irengi yakho ngibani kodwa amaphoyisa? Assistant Commissioner. Le phasi kunani? Angisi kuna constable. Sector Saiche, Sector Ban, Inspect. Mbabane Inspector. That's where you are. So we do. Mbachele uthi waqala kupronywa thana ufika. Nami ngathi khulumela. Khuluma ke. Sanibonani bazalwane egameni lika Jesu. Cha bazalwane ngiyakholwa khona lakhaya. Kusho sinangifika la bese ngina 13 years ngayithola promotion emsebenzini. Although bengi-inspector but from there I climbed the ladder. Lapha nje i-alliance bazalwane. Ndifuso temfundisi nami ngatithatha. Manje ke maka. Siyabonga. Lele ngubitele kona na. Nakuna constable uta Saiche nakadibana naye uresponda njani na constable nakadibana na Saiche uya press up sitshele ukuthi ikhombise lento lokho you come to attention ukwendela I protocol yakhona okay kusho ukuthi constable ukwenda ku Saiche uyakwenda inside constable akakwendi mfundisi seqhamuka ke inspect mfundisi wenda njani constable kuyafanana nakhona yamprestela na site yamprestela in fact lo senior kunawe you always blessed ukuthi here comes my senior asesithi ke wena constable kuna site sekuna inspect wendela abantu inspector you do to the most senior yes mfundisi lando ntshele bazalwane siyabonga mama masala phasi bukani la nasithi libandla lamthandazela sikhuluma ngecorporate prayer kunetinto lotithandazelako na usekhaya uwedwana ubaba athe I bind unganganyakati when you come for prayer udibana lelethi ingqulungulu lapha emthandazweni lese banemalanga bayitayele lento ekulwa emthandazweni ngesikhathi sihlanganyela together ku corporate prayer lama ranks get wrapped into you nawe ubuyele ekhaya awusasi constable sekurabheke busayitsheni la kuwe lelidimoni lelikwehlulile wedwana utasina ufika uthi in the name of Jesus libhawe lelidimoni ngoba awusethi ngerank yebu constable so uta ngerank yebusayitsheni so uta ngerank yebu inspector so uta ngerank yebu superintendent ukuthathephi it
got wrapped into me ku-corporate prayer. Libandla lamthandazela. Ngoba nasila ufunza nakulabanye. Wo kuyendiwa lokho. Wo akwendiwa lokho. Kulala ngesisu. Wo kuyendiwa. Nangabe sowuthola ethuba uyabuta ulalelani ngesisu. Takhazela. Ngoba kukhona lambhalweni. Sitoba ngemagiants ebazalwane. Uthathe fika emsebenzini nawu sinje vice stulweni. Emadimoni akubamba ngalomgogodla. Uva tibona tiyaqina. Uva umgogodla uyaqina. Obaba bathi, ukhalo lwami lunjani? Ukhalo lwami lunjani? Kaya kubambile. Lalela. Kanti hayi ukuthi ngeke kude, kuyeda. Noma ukuyiphi level kuyeda. But lalela. Nakuta kanti wena sowubambela amandla ema levels la ngetu. Utawulingisa Paul eMalta. Ku chapter 28 of Acts. Wathi uthatha inkhunu yabasa. Kwesukunyoko yamthingqi. Yayisinamthingqi wathi Paula. Hawu kwente njani Paul? Ungakhanda sona ngathi ngiyakubamba uthuthuthi ukuthi mfi. Uba bathe ukuthi mfi. Kodwa ngenxa ye rank nawuthi kuyawohloka. Ufunzile la encwadini yezenzo kuthiwa emadodana kaSkiva abona boPaul bakhiphe emadimoni asemadodana kaSkiva hey ngegama la Jesu leshunyana nguPaul nemadimoni hambani asemadimoni kodwa nenibobani ngoba Paul siyamathi na Jesu siyamathi nibobani ngene abashaya babaleka ngesudi yemvelo. Nikhona bazalwane. Libandla lenda njani manje? Lamkhulekela ngesineke. Ebazalwane. Ngito nitshelana kube namhla. Tinkinga talelive tilakithi. Kuti solve. Akunanzaba singiphi. Kulomnye iminyaka laba ukhona umfundisi omdzala ngangasebenza naye walapha yasembuzo umfundisi Leda. Kwaba nedungdung lekubo 82. Indodza lekwanguyona isembili ekuthathe leave. Idibana nemfundisi Leda lapha eTBC. Yafika nje yasemfundisi. Bonke bakhuluma ngami kuliqiniso ngicela ungithandazele. Nase sithandazile bazalwane. Sigebengu singafika emalini sithi nayi. Sisangana ukuthi sithatha yiphi siya yiphi. Baze basikhanze amaphoyisa. Uthi unididekile kwento enjani umthandazo. Ubona lo 20 uthi hayi angimhlanganise nalo 50. Athi angibeke phasa ngithathe na 100. Athi uyambamba lo 100 athi angimhlanganise na 50 athi hayi angibeka ngithathe na squasha sa 200. Athi hayi liphepha linye leli angiwahlangane aze fike amaphoyisa. Udlalela ngumthandazo wena. Leli fela simakathe leli. Litsinga amakholwa asume. Nyalo nje siyekhethwe. I hope niyabhalisa nonke. Ningabhalisa second day. Ungangitshela sawubhalisa into emahedeni. Ayina ukholwa kungasingakangeni vele. Oh amen. Noma ungakhwesha batabafaka. Hallo. Batabafaka bashaya umthetho bashayile wena. Ngona sihlakaniphe shayisha ibobo. Balise sibe baningi sibe ngamakhono. Bese siyaya emiphakathini yethu. Siyabuka indodza nemfati lokholwa noma umuntu omusha lokholwa noma ngilokhube yatekile lokholwa lo mesaba kuNkulunkulu angene ngoba lokufuneka hakho. Uyawukhuluma liqiniso. Lelitawu lesakuphile sivele. Ibandla lamthandazela ngesineke. Ebazalwane. Kunethinto ofuna sithandazele esontweni time. Nzi time. Nangabe khona lebe sekudevelopile kuthatha indzawo kuqale ku reverse.
ubuyele emva kuthi akungeneke kulela sonto akungeneke kulela khaya akungeneke kulela mzalwane kwente njani you are too toxic you are too acidic for the devil to resist niyangiva bazalwane akhweshe Satan nine ngoba ndinibona uMasondo engivamisa yena kunemfundisi besinaye lapha ngelesine ukhuluma indzaba wathi angikhulumi liphupho angikhulumi fiction ngikhuluma into lengiyibonile wale nguthe uthi 2.5 months ago kufike umuntu lekhaya ebusuku anje uthi lekhaya kunabobhova amne bangi4 akungenwa lekama kodwa ngalelo langa babinza ngathi bafile uthi ngathi ngihamba ngakhanze ensangene kuma indoda abephuma nga4 ekseni atawuta ngalaka manzini lenguthe uthi ngathi ngithi ngayikhanza le ndoda uthi uNkulunkulu wayibamba 4 5 6 7 8 9 10 sekufike abantu balamangwena kwente njani indoda ngilandzelo babelo ngiko ngithi uhlela phaphasi nje ndawudlala unyebele emthandazweni kuthi akulanza uyadlala wena nyalo nje obane likhetho olunje bafuna inhloko bafuna emabele nako konke uthi ngilanze nendoda naye le evele moya kufuneka yena indoda amtoqina libandla lamthandazela ngesineke lalela funda verse number 7 masinyane kwafika yini manje na ingelozi yenkosi ngoba kwathandazwa yebazalwane simakade uyanyakata kwathandaza simakade uyanyakata lalela ngiletindo lelethi dosa lengati mulo yasimakade kubeka masinyane kwefika ingilozi yenkosi kwakhanya ngekhathi ejele le ngilozi yanyakatisa Petro ngelihlombe noma kumnyama kutawukhanya sathandaza kuNkulunkulu athumela ingilozi noma kumnyama tawunda njani manje na phela ngikhuluma ngemali lamkhathini wethu baba nje ethi inyama indoda abathambi kahle ngisho la mina ngikuka njani la indoda yakho atilungu babathi akuhlangani lutho ikhona ingilozi yasimakade lengakhanyisa ithi ngakhanyisa kukhanya ukuthi sta kubeka le ngilozi yanyakatisa Petro ngelihlombe yamvusa yathi yamthinza emva kwekhanyisa ngoba thina thina uhamba kungakakhanyi kwabitha kukhanye kuqala yasuyanyakatiswa Petro yes phangisa vuka khona lapho tingetane tadzilika etandleni takhe tingetane etandleni tadzilika nasetinyaweni tadzilika may God help you every chain that is binding you be broken in the name of Jesus whatever chain is binding your life be loosened kubeka ingilozi yase ithi kuye dibophe ngelibhande ufake tincabule takho wakwenda lokho Petro ingilozi yathi yembatha ingubo yakho ungilandzele Petro waphuma ejele wayilandzela sekufuna manje obedience yabona nasesithandazile ufuna siobey ngoba uNkulunkulu tawukhuluma ebazalwane kwahlalwa phasi kwathandazwa uNkulunkulu wenda njani manje na yakhuluma uNkulunkulu laba intathu wena buyisela 9 ya la yakho buyisela uba bathe bhanya hawu njoba sengihlethi naye iminyaka ngikholwa ukuthi ye buyisela 9 ngisho nasesithandazile mina bazalwane buyisela 9 lo munye kubithe nje hamba afika avume as I'm sorry ngoba kude lo takubuyisela kodwa nje kuthiwe sana I'm sorry oh
bengikhuluma nalo umndeni bashada bengithi ngibanikethe 1 hour recipe. I ended up spending 3 hours kwabhesa tinto kodwa kunesikhathi lapho umaloma ke kumele abiyele kule ndoda athi baba I'm sorry. How? Sorry for what, Mark? Number 2 asiwakho. Babe, I'm sorry. How? Kanti usaqhubeka? Yes. Kwente njani? Number 3 akasiwakho. Udlalela ivangeli wena. Uqinise tithi ungathi uyagidza ingadla nje ucabanga ukuthi ku right le kakho. Nisangiva bazalwane. Haleluya. Usuku lo baba hayi ngithethelele ukuthi uyangiyenga. Awuyathethelela. Umitile yabona into na imitile ilanga ekhathi. Awuyikhiphi. Nisangiva bazalwane. Wathandazwa kufuna bese uyalalelwa simakathi. Kunengoma ithi uyalalelwa umoya la thulanya oya lale umoya la thula uyalalelwa oya la enamasuya kashata ikalabahosi andalabahaseke ikakatalabahasata lababahasiaka. So Jesus tulanya uyalalelwa uyalalelwa umoyala la nasekuthandaziwe uyalalela uNkulunkulu. Lalela kwathi kube fikele ngelozi yasithi ngilandzele Peter asaqokile bahamba naye kuPeter ngathi ngumsangano ngathi iphupho. Lisi iBhayibheli kwasilapho okuqaka khona ukuthi simakathe has intervened ngoba yavela ngathi imli yaSinkulunkulu ebazalwane kuhle ukutawunguma. Akunenzaba ngemaloyo eminyaka. Akunenzaba tifungo teminyaka. Kodwa yavela ngathi umuntu yasimakathe. Everything has to bow. Bukake. Nakaphuma Peter lapha ejele. Phela bekangekho ekhaya. Bekungabalula ukukhumbula umfati wakhe. Kodwa akayanga ekhaya Peter. Walapho kuthandazwa khona. Wafika wanqonqotha lapho. Intombatana Eva yagijima emnyango. Yasive ukuthi ngiPeter yangasavuli nalomnyango. Yagijima umemeda. Yasi Peter is at the door. Why Peter is at the door? The glory of God has manifested. And when it manifests, prison doors get opened. Bakona laba boshiwe la. Ngicela kumemethela, this is your day for liberation. Today, not tomorrow, today is your day of liberation. Nagavuswa Peter kongathi uthi ungathi kongathi uyabhutha. Kwathiwa hey pfuka goga ngilandzele uyalalelwa uyalalela umoya tulanya
Alabahanda, Shikatalabaya. Thank you, Jesus. Omoyala. Oh, kumele ngithandaza nako kulesikhathi. Uma wathi kahle noma uyeva. Yathi khona kuboshwa lokulakini. Kukhona kuboshwa lekuboshwe bona. Cela ukuthandazele mina ngigijimte ngaphambili. uNkulunkulu elizulu lakukhulu. Akunenzaba lihlobo lwe-prison lovalelekile. Uyathi ukuthi lapha kuthiwa Peter wasinaka ngenele ejele. Kwaba netixako kwaba nelibutho 4 la nalapha 4 nalapha 4 nalapha 4. Ngamanye amagama Herod bekenda siqiniseko ukuthi akuphunywa. Kodwa ikhona inkosi yelizulu namthi ngakukhipha. Akunenzaba kuboshwe ngani, ungingwe ngani, uvalelwe kuphi? Ukhona isimakazi longakukhulula namuhla. Ngishimte ngaphambili ngithandaza nami. Ngegama lika Jesu. Ukhona uNkulunkulu. Ukhona simakazi. Ukukhipha noma uvalelwe kuphi. Ngegama lika Jesu. Noma lihlobo lule kuvalela. Khona uNkulunkulu wami. Mvumela kukhulule namuhla. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Mvumela kukhulule. Sitha sasingingine. 4 squads of soldiers to make sure ukuthi Peter kathi kwashi. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Ay hahanda la basuka la mashata la ba. Yes, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dalelan bano bagethu. Asina uthandazo lo complicated. It's simply a prayer of faith. Whatever prison, lo valeleki. Let the power of the living God break that prison today. Elvis, come. Let that prison be broken in the name of Jesus. And it's going to be broken. Believe God. Believe God. Sitsite lokuboshwe etinyaweni. Wesitha ufuna develop, ungathuthuki. Lokuboshwe etandleni. Wesitha kufuna ungabi productive empilweni yakho. Let that prison be broken today. Ngegama lika Jesu and set free. Because the glory of the Lord is here. Father, in the name of Jesus, in the name of your only begotten Son, Jesus, the Bible calls you the man of war. You are the Lord of hosts. You are the head of the armies of the tribe of Israelites. You are the mighty God. You are the almighty God. The Bible calls you the Lord strong in battle, the Lord mighty in battle. We give you praise and we give you honor. For Lord, we know that there is power in the name of Jesus. This morning, Lord, this afternoon, Lord, your children have come to you, Lord.
that him who the Son sets free shall be free indeed. We know where you are, there is liberty. We pray for liberty in the realm of the Spirit. In the name of Jesus, let your people be free. In the name of Jesus, my Lord and my Savior, we know, Lord God Almighty, that the name of faith in the name of Jesus brings tremendous results. Lord, by faith in the name of Jesus, Lord, let prison doors be opened for your children to go free in the name of the Lord Jesus. My God and my Savior, no one can be free except the presence of the Holy Ghost. Bring your freedom even in this place now, in the name of the Lord Jesus. Lakan, Limbra, Luzke, Mando, Kulibande Braha, Luzke Braha Ligaba, Muli Kalima Handa Libraha. Thank you, glorious Redeemer. We give you praise and we give you honor. And we seal this freedom with the blood of the Lamb, the blood of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Receive your portion in the name of Jesus. Praise the Lord. You may be seated. Amen. Amen. Ngivumele ngithandaze nawe la. Mhlawumbe ukhona umathi Jesu. Uthi mfundisi ngiyamdinga Jesu empilweni yami. Na ukhona uphakamise isandla sakho. Thandaze nawe. Jesu ngiyamdinga empilweni yami. Lesi sikhathi inkululeko ngayithola, but ngeke uyisustain without the righteousness of God empilweni yakho. Khona lo sho njalo nathi Jesu ngiyakunikela kuwe. Na ukhona uphakamise isandla sakho. Ngegama lika Jesu. This is the opportunity. I'm giving you this opportunity to say yes to Jesus. Hallelujah. Ukhona lo sho njalo na. Baba ongcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu. Wena Nkosi ungumnikati wempilo yonke kude lengaphandle kweliso lakho. Kubeka ke Nkosi lona loyo sitha lesimcinzetela kuthangathi yebo kuwe. Moya ngcwele iphekele hlele empilo. Ize isadente kuwe egameni lika Jesu Kristu. Sengikhuluma sibusiso ethi kubantwana bakho amunye nangamunye uNkulunkulu wethu. Shine your face upon them as God in Jesus' name. Amen.